Patala patu lau Samoa Entertainment TV ile amutanga le fo iwa yasu malue alo mai o atamua o le mea yasu. Wale talia le whamasinonga whanua masuafal tal sanga le vi ma la mutu sa le moa. Sa te talo ai nu o ta ua ilunga le whamasinonga le fionga le sa te le rapiva ai. E toi tanga ila na whai ungo se te malu o lua tolu sa la tu te e iai. Pei tai sa polo ia le whamasinonga nu umai ana finau. E whainia la tō fua whanua e fua le tua oi, ua whaata atia ma wha amao ni el whaamsinonga. Aile o le tūlanga le nānau o iai, sa na o whenga, na vātu le la tō fua whanua ma fua le tua oi, ma vavae sa ma fua i fo i leisi fete na inga, ma tu ua iai le whaipule ya maulolo ta vita ilona whaafaulai, o sua ngā palapala i awalau a inga, i o la tō whale, na te ena e maulolo le nātu o inga, ina o tātou whasilingia peitai. Ele ise sila asanga e ese mai, le taatia ai lava, o le wha ai unga alfa msinongo whanuma sua whai pe ona solo ai, fuatanga a whenga. A o whaatatali ai le taunu unga lusu enga o le maliu tu au maletino le li ia onga universite au au. Ai o mole mawina mai le malanga atu isaina. O le fionga le komsina o le tanga aduenga o leo leo maana komsina langolango i toalua, ma le ministar tanga aduenga. Peitai, o talia le komsina ya au apa au whau tuanga le loia mai fafu, o tula e mole mta upule e mole mau whaasanga i leo leo a fua mai, i le so esu enga o le maliu tu au. Ma tu e whailoa tu ai komsina o leo leo, le whalea o ngā ai leo lana whai unga e whaamalolo tu mau komsina langolango ya li o whaatau malama au waa. Ai o lo tu mau pea, le whaamalolo ai mo se taimire tu mau, a o whaia iai so esu enga o le mta upu. Peita i o sao no le sungali o ile iai lava se taimi, sa la whaatu ese ai maltamai tai leo leo, i le komesina o leo leo, po le ministarum tanga aduenga mai le mawhai foi, o na tupu le natu langa. O le vaya so forward pe taliu mai ai le whai ngā malanga pe ta i o lo taria foi le whaia, o le whaamasinonga whaapitoa leo leo e fisilingi ai le sungari o maisi. Mātangia mai ai e uma foi le nei vai aso, e le iai lava se ata mai, o se taunu ungon so esu enga po aina maliwai tu au. Ua tēnā mai fo ilese pisenesi tu ma oti le o fola le minister whātu angam whai ngā whaiva la au le mali atua pula tai vau fōsi shmait. Le ave iai o le lango le malo, o le ngausia le o pusa e teu iai fua moa. O le autu le o le sauninga whaapitoa sa awe atu iai le whionga le minister whātu angam whai ngā whaiva le sunga la au lima ia sauno ai. I whaamanu ianga e mawhai una fsoso iai le malo e pisenesi a le sunga le aunga. Au atu au ngai lo ofisa whaamtala atu se tasi le nei ufuanga. Mai le whaamtalanga i ata o le a whausia se whale le nei. Whau mai la tātou pusa nei. E so soani i le au whai whātua ngā moa o mana atunu. E whai se pusa e te wai fua moa. I le tue tau whaamtala ina tūlanga tau fua moa langa o tau malama umai. E usu le moa le koa. Ia, whae ere na whore fua moa. Fua moa la, ia, e mawhaina whaapea. E a mai loa. Tu o pusa lea whaamara i tau mawha. E a pen fuin whaapea. Ia, ona toe whaatatama, pe toe wha tūlai leo le tatao fua moa. Ia mo mai fo ista mai moa. Ke lo tire te te whaamtelina na uto, lo al whaamtelanga o talanga ngā whaamini o moa. O moa o saveu, ia uma moa tino pepeti, ia ma moa turi ai maa ia so uma. Na o atu ia aunga ia ta umwhape atu, ula a mata le tūlanga o ploketi nei. Na pau ala o whaamalosi ia aunga whai. Pau ala lo okun whai. Patino. Tino o te doa e o umana whai tau le lei e aunga le tūlanga pe lensau no i whenga whaavai e whenga malo whiwhilia o le utato wanga i ni whai. O le aunga man whaamarusi au i a tato tango lima tato i mea tato te whaia i nei si tato atunu. E le na opusa i tu waifua mua le na fuail tai au. Ai o le mata i tuina leo se awala i whaonga ai pepo tia i la pisi ta whaingata mo ni isi o loa o ngā e peo a te ni pusa i te waifua moa. O le tua te whiwhata ua i la sole nei o le recycling. Te loa e tau whaina mose te tofu solo aunga.
Te le o tato pepa la tu moita fai mata. O ka se no I la pisila tu moita fai mata. Day and day, every week, tons and tons. O la pisi pepa. Ia ma me tere la initiative mai tato pepa. Ele iai lapa se tulango se recycling fa pene lango lea mai ai pile atu ari fafa. Ia leo mai tau tae au me. Ia, ana mai atu e whaari usua vai. Sa ai malangu FF. FF uma tre. Tiri rope sa ora tala pea. Ai, en fai fun whala mumu. Sama, me mata di lang isa fatu ang. Ole nganga la baia, au nga malfama mo e tawatu per matu tau au. E fo esu mai le tumate pulo tato livestock. O le si le vae ngol tom whaingal malo i wha ititia tu pea lui fafo. I le wha taunga mai o loa. Le ena sa noa la au le sili el selau miliona ta la tu pea lu i fafo. I le wha taunga mai o pusa o loa container moa. E le vao le ono surul fitus fulu ni masina. Ua savali e nei le lua va yaso talo na toe whafou le konkalati tolu tau sanga. Le sunga whamui e se toi moana mo le ofisa sili o le whaala poptonga le APC por pulenga tau ele tise. Sa whasa lau le awa noa na alto tasi na tal sanga whaatasi ma whamui peitai. O toi filifili e ka peneta le sunga whamui e toi whafou lana konkalate a fua mai lunga o lana tomai poto masani ma nga wa aolo umia. Mai le maloela tal tolu sultau sanga talu ona ngalue le ali I isi vaenga le EPC e ese mai I tausanga sa ngalue ai mole pule ngole suava I mtata lava tau insinia o ia umia whailonga mawa lunga ma le University Australia. E iai ila tosa whaate I alfe e o sailingi nu utu tau langa I le tau le tolu I le fiafio le so le songofua mua mua o te sema. O whaata ita inga le almta ngalue ngol o whaanatura ma le si o manga. E siake ai masini nei sailingi ilo lato le lei ato atoa ia tupuane ni whaalawelawe whaafosei ai olo ola e longo ai tangata mo pui ngor saunga le mu. O le masina talua ia November na whaalau loa mai ai le MNRE le nei whaataita inga o le awhaia ia songa fua mua masina taitasi I le tolu I le awauli no whanga o iei sailingi pe o le apia paka o le IPC tau ngā manono o le meski malifa lalo vayama mangiangi. Mai o le a whaato ato e la ngona fo I leisi whaata I ta inga li taimi lava leo le songa fua mua o Januari le tau sanga fau tolu I le awauli. Tau Samoa Entertainment TV mai pia mana tumua nei ko ia sa sa po ngā tae au